Agent 5 Napalabas, naggatang manan ni Susan iti sabsabong iti flower shop. Nasiputan mat Danardo ken Roland ti panaggapu ni Susan iti nasawa a flower shop. Iti sabalya bangir adda kinamat da Roland ken Nardo ngagtatakaw ket natiliw da daytoy. Iti balay da Susan adda nagtuktok iti ridaw. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540. Nagsapa mo tenday nga umay makikaruba. Siya kundi mangilukat itiri daw, nanang. Anyat aramiden nyo dito eh. Naimbang agsapam, Susan. Nimbag nga oras mo, Susan. Kahit dakala akong mustahin. Nay, da kayong matgayam, sir. Sumrat kayaw. Sige. Sumrak kayo. Thank you. Sige, panawan kayo pa ita, mapanakon ijatsindaan. Sige, nana. Susan, sikapay lati makamo kadakwada. Nakaw. Wenanang. Mabit lang. Tamang isaganak iti makan. Saanan, Susan? Anyat maipaay ko kada kayo. Napadagas kami lahing. Kumusta kan? Madlaw iti lang man naliday ka pailanga. Wen. Napukawan ti raragsak Roland. Manipod na tayo day di gardo. Jakon makarit na itiragsak. Mawatan da ka. Nabayag mo't anak kadwada kay operasyon. Kat manipod nag-resign ka, kas may sapulis, kay lida kamatan. Nagpipinta sa sabsabong ti adda iti flower visa. Naisem kagayam ka iti sabong. Wen. Ni, nalaylay mo tindag iti dagduma. Kwa. Sukatak to. Jak pa ngamin masango ita. Nuawanan ti bagayo. Mabalin yung ti pumanaw. Ado pa iti aramidak. Okay. Pasensya kan, no nakaisturbo kami. Pasensya kan, Susan. Agyaman kami ti panang pasangbay mo kada kami. Roland, tan. Kita pa dito yung sentro. Talaga di tamaranan dagiti dua kadwa ti tumboy. Naglaylo da kita waran bain. Kastoy latan ti raramiden ta. Awan ang pagbambanagan ti amin. Di mo ibaga, anauma ka ni tararamiden ta. Saan mo tikit di? Uy! Baka mo ti makita dito sa sentro. Si kamat gan, sir. Mang Bert, kulay ulatan. Sana ka man nursuro, tabnawagan na kiti sir. Sa dino ti papanan nyo, Mang Bert? Inaklamangan iti restaurant. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Sakti makamoy iti kanin nyo. Nakababay mo't kin ka, Mang Bert. Takayo mat. Italang awisan kayo. Total, suki kayo mat iti flower shop ko. Ha? Basta sakti makamoy iti kanin nyo. Papainan na ka di. Sige, sumurot kami. Roland, mapantalatan. Sige. Babaro kayo pa'y gaya. Wan, Mang Bert. Siguro, ito jo ka dagiti girlfriend jo, dagiti sabong agad katangin nyo iti pwesto kanya. Wan, Mang Bert. Wan gayam. Itay tayo pingada dito yung restaurant ng jakpay amo dagiti nagnagan nyo. Siyagam ni Rolando. Siyakmat ni Leonardo. Okay. Nagmayat dagiti nagan nyo Nagan ti malalaki. Ate, sa balit pa nagkit-kita na kada kami kaninardo. No kayat yo. Kanayon da nga umay dagasen iti pwesto ta mapantayo agpaspasyar. Ha? Di panunutan ti kwarta, ta ado ti kwarta.
Sakti baka mo kunak manen. Oo na. Sika, Roland. Adalah damagakan ka, ha? Anya dayta? Kursunadam ka din ni Ana. Sino nga na? Jay, kadkadwa kaglaklako iti flower shop. Saan? Anya saan? Matlaw ko'y di na minsan na napan kayo gimatang ket. Pirmi ti panang matmat mo kenkwana. Naparang ka kagaya, Mamang Bert. Saan mo tadakas ti agdamag? Saan ka di? Sabagay. Ala, total malmalpas tayo mo na mangan. Dumagas kayo pa iti flower shop ko. Ne, sana Mang Bert. Apay, ada ka di papanan nyo? Awan mo kit di? O di sumurot kayo kanya. Taadda itid ko kada kayo. Saan ka di ako na yung awan panggadan nyo? Oo, wan. Makatulong ang iti parikot yun o kasta. Mapantayo iti pwesto, apaman na malpas tayo ang mga... Apay akadwa ni Mang Bert da Pogi. Isuda ti agturong dito flower shop. Nakaragragsak ni Mang Bert. Nulalaki ti kadwa na. Nung nida kami at tagalako na, nakatangtang si. Ana, mangirwar ka man dito gawan. Ay, Juan Mang Bert! Leonardo, Roland. Urayan dak dito, ha? Dalalay. Nardo, anya nga titid na kadada. Basta, orayan talatan. Mas dawak iti dito tao. Ada nga ta pamilya na. Apa na pagamtikas ta? Kaslawan mo ti pamilya na. Guli makan, adaytan. Oh, atoy. Saglili magasot kayo, ha? Ha? Ne, apa dito a kwarta? Kwartayo. Mang Bert, ato yung nagiti monoblock. Pumanaw ka matlayang, Ana. Juan Mang Bert. Saan mi nga awatin dayta kwarta? Tsak kaya ti mabaynan. Awatin nyo kadilatan. Awatin nyo na. Sige. Sumurot kayo ito kanyak no rabi, ah. Sa dino? Iti beer house. Aginom tayo. Okay, Mang Bert. Agbartag tayo man iti kastaunay. Ang mga no, saan tayo na makawid, nagbartag tayo, Mang Bert. Sana parigot day ta. Di maturog tayo niti hotel. Ano? Sana parigot day ta. Nardo, umanugot ka kadi? Sige. Oh, day ta manti kaya't ko asumbat. O sige. Agkikita tayo no rabi itinalatak a pag-iinuman. Susan, anya ti imbagaken ka, Leonardo. Nakapasyarda mo dito'y balay. Kinumusta daklaang nanang? Imbagman ta, nakalagip da. Kat, adda ka nun resulta at investigasyon. Maipanggap iti day di asawam. Jack nam namaunan amasolbar pa'y ti kaso day di gardo. Ha, Nalipatak pa'y kit din day ta. anya? Jack pampanunutan ng amatiliw pa'y dagiti ng patay iti day di gardo. Anya? Pinapanaw kumutla adagos, Leonardo nanang. Nga apay ngay, nakababain ka dagiti sigod akakaduam iti pulisya. Jack kaya ti masinga. Iso a pinapanaw kumutla ida. Unay kan aya anak ko. Saan mo ta napatag ti gagara da? Ay ngam saan ko maakas jay ati inaramid mo. Awan ti dakas ngay naramid ko, nanang. Nanang, pang-asiyo. Jack kaya taday tati pagsaritaan tayo. Susan, Pasensya kayon. Ngam talaga ang nagbalin akong anakos pagkadagiti sigod akakaduak iti pulisya. Pasat ti trabaho ti tararamidon tarulan.
Sumuro tayo iti pangawawisan ni Mang Bert. Apay ngumisom ka. Nene, agkatawa ka mo tan. Nardo, at sa balyan nadlaw ko ni Mang Bert. Anya tinadlaw mo? Basta, Ibagam kanyak no nya tinadlaw mo. mamuam to. Sige, sumurot ta nga rod kan kuanan no Robi. Ibagampay no anya tinadlaw mo. Tapno amok tar aramidag. Estoy nay. Nadlaw ko akas taon iti panang mirana iti rupam. Ha? Apay ko man no mirainak. Di mo pala masirok no nya ti kahit wasawan. Talaga di ka maawatan. Kurso na na ka ni Mang Bert. Anya? Apay anay pagamti kasta? Bakla ni Mang Bert. Anya? Nadlaw ko ti pitaka na idi nangiruar iti kwarta. Idi tangan tayo ti restaurant. Pink ti maris ti pitaka na. Anya? Saan lang dita? Nardo, sana gagangan ititigtig na iti lalaki. Ititigtig na. Ha? Nakakitamot nga iti lalaki nga agimot iti paypay. Ha? Abi lagi ti sabala nadlaw ko kankwanan, Nardo. Talaga na idumduma. Kunak no papainan ta nga umay dito'y beer house. Nasingpot ka kada kami, Mang Bert. Isa, di ka makapagkadkad. Thank you. Amoy, agmay may ngamin, iti da iti abiyag. Ha? Dito iti ka na napapapanak. Tay, kaya't ko ti agragsak. Mang Bert, kaya ti asawan, awan ta asawa yo? Awan. Anya? Pinanawan na ti babae nga inayat ko iti. Iswa paruhag manen. Ken tsak mating kasar. Naglibin kami lang. Ha? Sa balitan ti kayat ko. Ha? Anya ti kaya to? Saan nga niya? No tiket. Asino ko nam. Ha? Lalaki itan ti kayat ko. Inaprosa na ti. Enjoy. Agilan tayo lahat. Sakti makaamu kada kayo. Diyos ko. Anya pa'y, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem denggen inton bigat ti paggibusan, ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon, ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.